Çünkü o fende hem teknikada yok. Ana tırmışta kişi kullanmıyor. Til bit ol, kişi bilen aralaşu, yana fikirler alışu için, tırmışta kullanı için değil. Til maturluğu için tügel. Var indi tilçiler seyirler, mesela, ol neydi tilde oylay. Kişi bir neydi tilde oylamıyor. Kişi obraz bilen oylay. Eğer kişi tilde oylasa, bir neydi yana fikir varlığa bilmesiydi. Men mesela matematikadan başta yana obraz oylap taba. Ham ondan sonra ona süz taba. Yani bu süz ne? Определение gibi anlatma deyip kalan kişilerge anlatar. Bu süz ne niçin anlarlar, o nerse anlatar, onun ardından neydi yana obrazdıra. Hep tilde de şular. Yazıcılar da yana obrazlar kirteler, yana süzler kirteler, onu anlatıp eserler aşar. Şulay dil yüksek. Bugünkünde bizim Tatar dilinde yana süzler kalıpta yasalmıyor. Yasalmıyor kalıpta. Bu büyük prinsipiyelni mühim aspektini şuna replikana etmeler. İngine şöyle bir bilim deyip uylagan edim. Son vaxtda men etkili başladı özüm çalışlarda. Если человек tupой, на любом языке tupой. Да, конечно. Men şundan sonra ayta başladım kişilerge, arkadaşlarıma. Kimyada formulalar temi tilinde fikirlisin. Matematikada formulalar. Obrazlar, da. Fizikada, men fizika zakonları degizimde, onda birinci til falan yok. Şula bitinde. Elbette. Şuna göre bu aybir, bana bu kişinin fikirliği, onun belki alimler arasında, mina utkenik bu temana lakin. Lakin başka yer var. Müzik müşliği degende. Müşliğine tilde tuğul. Fikir şahmat tili var, müzik tili var, futbol tepkanıdaki tili var, politikada xorav var, buna mele xorav oturan, benim için mülayim patırkızlar. Uz tilimde uskuzamla kalayım, birinci signalini sistema müştü prosimde. Şuna göre bu, men Tatarça fikirliyim, şuna göre Rusça fikirliyim, şuna göre söyleyemem diye bu fignya. Yok, siz ilişmisiz başka ayağına. Elbette her tilinin dibine halkının uyla üzünceliği salınmalı. Çünkü niçin aytırga gerek, İngiliz dilindeki sözlerini de turdan tur tercüme edip bulunur Tatar dilinde, Rus dilinden de tercüme edip bulunur. Silav tilde, elbet kişi silagançı fikir formulaşa, bu fikir bulara. Bu nörolinguistik bir operasyon. Onun reaksiyonu, fikirle otizliği. Allah beynine hem okutkanda da Etebilirge etebilirge. Men eğer de etebilsem, fikrim bulsa, men onu Tatarça etebilsem, men onu Rusça'da etebilirim. Yani men matematik bilsem, yegeni barabar jılı olsa da men onu Rus dilinde de berem Tatarça o'tgan bo'lsam, kirisincha mana men 7. Yok, yurttaşlar bugün kente yar ederiz bunda ketmeyin başkası. Biz bunda her temi boyunca sileşsek de biz gelişmezken. Min temi turda Tatar obrazı, Tatarlık nerse o, Tatar obrazı turunda bizge gelişir. O obraz 18. asırnıkı bula almıyor. Bu benim fikrim. Şu hem anın niçin bizni ikinci sırav, niçin bu obrazını halkka jitkirege yana obrazını. Hem anı tırmışka aşırıga. Çünkü bizning men teatr turunda söyleyeyim. Mesela bizning teatr turunda söylesek, bizning teatrning tip eseri neydi? Zengerşehir. Galyabanu hem Zengerşehir. Hem Zengerşehir'nin Kazan sürgüsü var. Yarar. Zengerşehir'nin tibinde Tatar halkını mısık ediyor. Çünkü onda Zimavur tip положительный geliyor. Zimavur oğlunun sınıf kişisi Tatar'ın. Bizning vaqtda da eli de Zimavur deb kişini söylerler. O tegi kış günü gidip marcalar bilen girip arar geçip azıp tuzu bitken kişi Tırmışcan bitti. Yok tırmışcan. Mulla bütün oğlunu okutkan, mullalar okutkanlar oğulda. Bütün isim. Anı hatun arasında kızlarını okutkan, bulmalarını. O kişi en načar hero. Elbette bu ideyini yaxşı jırlar bilen, yaxşı obrazlar bilen kirken, lakin ideyisi men aytgan Tatar halkının ikinci sortlığın ispat etirgan eyber. Alarının babaları, alarının tırmışları işe yaramay, nindidir anda
Яңалык кертүче зима бу. Ул вакытта сәясәт белән бәйләнгән, ул башкача яза да аны. Юк, ул вакытта бәйләнгән, ул яза алмаган. Ну бүгенге көндә аның флагман булып торуы татар халкын бизәми. Мин шуның турында сөйләйм. Әлбәттә мин аның ничек язылганын беләм. Әлбәттә түләп яздырганнар. Әлбәттә үлмәс өчен язганнар алар. Ну ләкин бүгенге көндә ул флагман. Шуны Галиябану аны ни дейсеңдер дә бит. Татар халкының бик матур традициясе бар һәм булган. Ул балаларын кайгырту, нәсел кайгырту, балаларына парларны изләргә булышу, табышу, ярәшү булган. Бу аңа каршы. Теләсә кемгә кияүгә чыгып, аерылышып кайтмаганнар бер айдан. Ул гына да түгел. Әле теләсә кемгә кияүгә чыгып аерылышып кайту бер, теләсә кемгә кияүгә чыккач аның баласы була бит әле теләсә нинди. Аннар сын яхшы мәктәп эзләп йөриләр. Мин ата-аналар җыелышында һәр вакыт әйтәм. Сез мәдән биолог укыганнар, законы генетиканы беләсез. Ну ләкин этләр кебек иснәшеп бала тапсагыз, яхшы мәктәп эзләп йөрмәгез. Аны мәктәп төзәтәлми. Чагыштырулар бигрәк сезне. Belki anda obrazlar kişinin amanı uyatıp jibermiş. Шуңа күрә хәзер мин сезнең шул эш белән турыдан-туры шөгыльләнгән кешеләр белән фикерегезне беләсем килә иде. Ничегрәк бу все-таки безнең халык хәзер бүгенге көндә шәһәр халкы. Бөтен Россия күләмендә 10нчы елда үткәрелгән перепись нәтиҗәсендә дә бөтен Россия буенча татарларның 70% шәһәрдә яши. Бу ел ул 80-гә менәр дип уйлыйм. Яшьләр арасында ул 90, авылда кеше юк хәзер. Юк, анда теге авыл бетә дип афырып кергән кешеләргә мин әйтәсем килә. Ул үлгән инде минем әйтәм кеше. Күммәгән генә дә. Анда иң яшь кешеләр минем яшьтәге кешеләр 70 яшендә. Avluda balalar da var da bit, onlar şileşe. Безнең Менгер авылда 5 бала туган. Рәйф әфәнде сөйләсәң. Менә шуны әйтәм, менә хәтта ки авылдагы татар балалары да тәрбиячеләрен, укытучыларын русча сөйләтә, яки алар татарча сөйләгән, русча сөйләгәндә аларны төзәтеп. Мин сезгә шуны әйтәм. Балалар курчак белән авылда русча сөйләшәләр. Чөнки мультфильм русча. Ул уйлый курчак татарча белми. Ул русча гына сөйли белә. Шуңа күрә балалар курчак уйный русча, әтисен белән татарча сөйләшә. Марат Вазыхович ул һәрвакыт бик матур сөйли, әлбәттә аның фикерләре бик дөрес. Ул менә ничектер әле татар халкын идеалләштереп дип күрсәтә инде шулай иң биектә күрсәтә. Тозларга каршы менә рус телендә бирәтә мәктәптән чыгышты, татар телендә бирәтә мәктәптән чыгышты. Рус мәктәпләрендә тел бөтә куркынышы юк шул. Алар аны уйламыйлар да. Безнең һәм башка төрле гореф-гадәтләрендә, тарихында, башкасында рус мәктәпләрендә андый рус тарихы бетә дигән андай бер юк. Алар аны күз алдына китермиләр. Формал без татар мәктәбендә дә рус тарихы укыйбыз. Сөйләмәләр Сөйлә, конечно. Татар мәктәпләрендә бит инде ул беренче чиратта шул куркыныч беренче чиратта телебезне югалту куркынышы бар бит инде. Әлбәттә 90-нчы елларда чыннан да вакыты дөресәйтте, күбрәк безнең игътибар ителде фольклорга. Чөнки әле үсеш вакыты кадәр юк иде, ничә булса менә